Twizere ko amakuru go kurwara kwa Linda bwa nyuma y'akavidiyo akarukora bahame kutwetari yamwe nemwe arukishabo bwezi nitwe nuko kuzahira rero hambwe ya rifaro omushenge cha ICU aho mushogwati omwirura reri twashangwa mushogwa inenyina Kitesi Jacqueline omutura wa Alliance kako bambara ko kutuganirira ko mpara ya kwasuruki yangira tumani ategere cyane kizine shisi kizine bafite n'amahirwe kurume aka atuye cyurume je mwene utechifa hono izoberinda ayika cyerongere kimwe na no mujantsubire kumwe atentera umwana wanje anjata atebye tunasa kwatanzwe bazitarugweye usigirwe ibidoro yama abinetera nsigaho nangwa kuzimuruka mukace Kitesi na Jean kuza kuchumanya ngo mpara warurire kansa yo mushagama bakaba batorira amabararo minji barako bagira ngo mwana tayine ndo arayona aho kwa munani kwenda atabera kimwe ko arimo agatambura atandika kuganaka aburamani twatwaba kuciriza uko kumureta umwebaro bakamucebera agashana n'inyekanza Jacqueline nagira ngo mparatwira ine cyuruto cyo kuba umunyamakuru hamwe no gukora ibitongore birukwera abantu nubwo hati nashaba abanyambabazi kumuhera katunga miliyoni zikurenga 200 akaraguruza umwana we ubundi cyuruto cye kikashikira ati tushaba abantu bari barasa kutuyanga abanyambabazi batuyande ukamaze kubahisha Okuhera Linda no basakora bahanamba Yesu mu yazura mushanje zirina 58 91 ishanje ni 2 eri mu mazina aganye aga Jacqueline Kitesi aba TV West Susan Chelsea